Ekiombe yokorwa bokonyi gochiase chiamate chitari kwenyara inse omuroberio Donya Toto Child Mission nigo ogenderera ase bunge ya Kitutu Chache North awase baba bakorwa bokonyi gochiase abantu aho bakorwa ase chiamate chitari kwenyara korengana no omoteneni bomuroberio joyo no rumwe ose omuhuman rep we county ya Kisii Dorice Donya Toto nigate beribuna nagenderera kubwato ko bokonyi gochia ase chinke Tunataka nabagosari kwenyara asorgongo rwa Gusii anemeye county ya Kisii asirito kulia romo yegoini gokorekana se wodi ya monyerero uno mulikito Josephat Amisi agotumanya abaibuli bonsi imeye county ya Kisii nigo baburiwe banyara ko bakwenekia obachenu babana chinyaruka anane chinka kibagenderete amone chisemi cyabo ayangolengana no muteneni wabangene imeye county ya Kisii Dorice Donya Toto asaikirana omurobeli Odonya Charity uyunyara ko bakorekana imeye skuru ya ronge. Hizi sanitary pads watoto wako na stigma, watoto ni wagonjwa. Wakati wako kwa periods wanaogopa, ama mwalimu ataniita niandike kwa blackboard wapate nimeharibu kunyuma. Mtoto anaketi. Kama mwalimu ni mwanaume hajui kwa nini paskari ameketi. Tunataka na sisi tukiingia kwa choo tupate free sanitary pads. Okwana kurwa semo yegoyo nigo Dorice Donya Toto anyare ko baga kugikiria ogokina gwekenengo kyobogima imeyase ya Kenya asate abire nachikobaga kwenekia bonatibali gochikobaga gwakira ekura aneno muswada ulio financial bill uyira chikobaga kwaletwa sebungenene asobwangoiga hiyo mambo ya finance bill kushinda tufanye tax wa mama Kenya tunafaa kufikiria jinsi ya kutumia idle land ndio tukue na enough food. Mwananchi akishiba hakuna kelele. Mama ana maji ya kupea ng'ombe ipate maziwa. Shwari una tax yeye nini? Watu wanapata mshahara una tax. Ukienda kununua kiberiti unalipa tax. Ukienda kununua unga unalipa tax. Saa hii unga ni pesa ngapi? Unga ni 200 and what? Unga ya ugali iko gali kushinda unga ya chapati. Ndinere utakire kubekwalia ebunge. Bugo tukuguma bwakomire tibago cyakire obaba tutwa kaburi 20 bana bitire 70. Bana tugoza kundumwe bikaraba twakanire Christmas. Ase bincho ebintu byakomire. Bana gusabu una grepano muntu bwate para abantu. Mara gusaba kuko tubate kure ebiyo yoro zikamate ndiko kufa finance oziaterelo. Gati ya bali banyara ko bagwikirana somo yegoyo no mu MC we wodi ya monyerero Pito Tachi oyiboigo banyara ko baga koerera emirobeli anyalire ko baga kobekera abamenyi bensemeyo gati ya bokwenekia bunestima na boigo amache anyara ko bagwikira abamenyi abo mara watebanga ntubata manse gayentanda ya kunyugaiga na kuanano muhimendrap urinto wegete chimilio nibene benusu ase budget ya busogo chikosia machaya turu montaña ora akine kana kuanano mongina atere na chatamente tangie ya mo na kimogo keba na machaya tanga na macharo sugo chakra next week enda bantu baito banyora manche abantu barega ngaba kurgesuru abantu bagisuru bara Nima tenye stimia wacha andete Kaya paa tuwale ndiko mwandre Kaya rananyo orlo Bantu ko barata wale transforme Ngo mkatuja kusuma Takanya bantu baito Asi mchitina ki Mwaka chahara Mwangu bakuwa na Ngoriye Chibasari Siri wama apply Baada mama atena nche chia mania budget Yase county tu ya Kusongo Mechambanga abana kia neke Lakini tuwala usisa supplementary budget in the next 2 weeks abana kanyara bari Kuripoteri kataseni Ndizi TV kure skuru ya ronge yego toka imea constituency ya Kitutu Chache North imea